की येणाऱ्या इलेक्शन आमी काँग्रेसचे कॅन्डिडेट जर घालतले ते तुमचे सिटींग आमदार आसा आनी इंडिया अलायन्स म्हणटा तुमचे दिसता. पहिली गजाल म्हणजे आय स्ट्रॉंगली ऑब्जेक्ट टू सच स्टेटमेंट्स बींग मेड बाय अलायन्स पार्टनर्स काँग्रेस. गोंयच्या लोकांचे एस्पिरेशन आसा की युनायटेड ऑपोजिशन आसचें. भारतीय जनता पार्टीची 32% मतां घेवन 32% वोट पर्संटेजान जिखता आणि जे 67 or 68% वोट जे भारतीय जनता पार्टीच्या विरोधान पडटा ते कॉन्सॉलिडेट जावन करप्शनाचो जर नाश करतलो जाल्यार भारतीय जनता पार्टीक हरयतले जाल्यार अलायन्स आसचें हे प्रत्येक गोंयकारांचें एस्पिरेशन आसा. पीपल ऑफ गोवा वॉन्ट दॅट इंडिया अलायन्स आणि ते एस्पिरेशन आमी साऊथ गोवा जेन्ना आमी कलेक्टिवली इलेक्शन लढले आणि कॅप्टन बिर्यातो जिखून आयलो तातूंत तुवें आम आदमी पार्टी एक सॅक्रिफायस करून आम आदमी पार्टीन काम करून आम आदमी पार्टीन कंप्लिटली आपले फूल टीम डेडिकेटेड कामाक लावन तांकां जिखोवपाक आमचो हातभार आसा. आमचो वेंजीबाब बाणावलेन जेन्ना MLA आसा तेन्ना काँग्रेस पक्षान थंय मिटींग घेवप दॅट इज नॉट अ प्रॉब्लेम. एव्हरी पार्टी हॅज अ रायट टू हॅव अ मिटींग इन एव्हरी कॉन्स्टिट्युएन्सी. बट अशा प्रकारचे जे स्टेटमेंट जे करता it is not good for alliance. Of course, we have taken a press conference some time back as alliance partners. We strongly believe that our India alliance is intact. आमकां अशें दिसता खंय तरी की काँग्रेस पक्षांत कांय लोक अशे आसात जांकां हे अलायन्स तुटिल्ले जाय आनी दे आर एक्टिंग एज एजंट्स ऑफ द रुलिंग. आतां ते कोण आनी कशें आसता ते म्हाका दिसता काँग्रेस पक्षान स्वता इन्व्हेस्टिगेट करचें पडटलें. प्रोबेबली शी वॉज नॉट इन्फॉर्म्ड वॉट इज द रियल स्टेटस ऑफ गोवा and hard work that alliance partners put in for the victory of Captain Viriato. जे alliance आसा ते आमच्या मनान आमच्या काळजान आणि आमी ज्या तरेन फुडें सरता तातून वी आर सेयिंग दॅट इट इज एब्सोल्युटली इंटॅक्ट. इंडिया अलायन्स विल गो अहेड अँड फायट इलेक्शन्स इन गोवा एज इंडिया अलायन्स. हो स्टेटमेंट बाब युरी हू इज लिडर ऑफ ऑपोजिशन आसा ताणें केलो आणि जॉयंट प्रेस कॉन्फरन्सान केल्लो. तांचे राहुल गांधीनी स्टेटमेंट केला की फुडें इंडिया अलायन्स म्हणून सगळी इलेक्शनां एकत्रीत लढतले. अशें आसतना अशा प्रकारचे स्टेटमेंट करप इज प्रॉबेबली मिसगायडेड स्टेटमेंट बाय प्रॉबेबली somebody फ्रॉम द काँग्रेस पार्टी itself who I strongly believe could be the agents of Bharatiya Janata Party in that party. I think it is time Congress introspects and retrospects on what is there. I am not mincing words here. Let them tell people of Goa, let them tell us, and let them tell everyone around whether India Alliance is going to be there intact till 2027 or this kind of disturbing statements come. And as alliance partners, absolute respect coming from the alliance partner is necessary and absolute trust coming from alliance partner is necessary. आणि तो जर ट्रस्ट फॅक्टर खंय तरी काँग्रेस पक्षातले कांय लोक जर तो ट्रस्ट तोडपाक सोदता जाल्यार काँग्रेस पक्ष जबाबदार आसतलो भारतीय जनता पार्टीक परत निवडून हाडपाक इन 2027. And not the if united opposition it is not understood by काँग्रेस पक्ष. महाराष्ट्रान कितें आमी घडलां तें पळयलां, आमी हरियाणान कितें घडलां तें पळयलां. ताची जर रिपिटेशन गोंयान जाय जाल्यार गोंयकार आमकां माफ करचो ना. It will be my zeal, it is my zest as a party president to make the alliance very strong, and we are working towards making it strong. आयची press conference सुद्धा आम्ही त्यात निमतान घेतली. In spite of the statement which came yesterday, I have taken this press conference, but I will send a very clear message to our alliance partners की जर फकाणां करपाचें आसा जाल्यार तुमी you are entitled to do it because of whatever reasons that you want to do it. पण आमकां we strongly believe when it comes to Congress MLAs that they are all together with our MLAs. But party भितर काय पदाधिकारी जे आसा they are the reason why this confusion is happening. I am going to call for official meeting of alliance partners by end of coming week. It is going to be official. I will inform you that Aam Aadmi Party has called for a meeting of the opposition MLAs together. Congress, Goa Forward, and Aam Aadmi Party, along with their party presidents or any office bearer, and we will give you entire details. I again reiterate, परत एकदा सांगू सोदता, alliance is intact. Aspiration of people of Goa, we will not destroy it. आणि जर गरज पडली, जर कोणाकूय दिसता आसत की अशें करून आमी भारतीय जनता पार्टीक परत जिखोवन दिवकूच जाय जाल्यार
as the party president, I will make a statement. We will not hesitate to create a front in state of Goa to fight corrupt Bharatiya Janata Party. If need be, we will ally with anybody who is against Bharatiya Janata Party's corruption and against Bharatiya Janata Party. Karan enough is enough. I think Bharatiya Janata Partyची कातडी इतली दाट झाल्या आज की they are considering and they are trying to divide the opposition. We will not let that happen.